الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى رسول هذا المقام الجاد عبد الله سجدي الوالد أحمد خلال عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Babu akilir riba utawi iki kubab nerangaken mangan riba. An Samurah bin Jundub saking Bismillah. An Samurah bin Jundub saking Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Pate sing kidul Gus Rek. Tahu saja malah bekerwak. Muga-muga paring ridho sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Samurah bin Jundub. Qala dawu sapa Samurah bin Jundub. Qala dawu sapa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ra'aitu tau krungu ra'aitu tau ningali sapa ingsun al-lailata ing dalem mambengi, yakni Kanjeng Nabi amempeh ningali rajulaini ing wong lanang loro. Sinten niku? Nggih niku malaikat Jibril, malaikat Mikail. Ataya kang teka sapa si rajulaini ni ing ingsun. Ataya kang teka sapa karone rajulaini tekoni ing ingsun. Fa akhraja mongko ngetokaken sapa karone malakani utawa rajulaini ni ing ingsun ngetokno ila ardin maring bumi muqaddasatin kang den sucikaken. Fantalaqa mongko budalan sapa karone rajulaini hatta ataina sehingga teka sapa kita teka ala nahrin ing atasi bengawan, yakni napa kali mindamin kang saking getih. Ala naharin hatta ataina sehingga teka sapa kita ala naharin ing atasi kali mindamin saking getih. Songai keng aing ngederi-dere. Fihi iku tetep ing dalem naharin rajulun utawi siji wong lanang. Qaimun kang ngadeg. Aneh. Aing ngederi-dere tengah sungai gelek bedoreng laki menceng. Wa ala wasatin nahri lan iku tetep ing atase tengahe kali, ingak tengahna rajulun utawi wong lanang baina yadaihi kang iku tetep ing dalem antarane rajulun cedhek niki. Rajulun sing kedua hijaratun utawi watu. Lengkap sak watune. Baina yadaihi ku tetep ing dalem napa jenenge baina yadaihi ku tetep ing dalem antarane rajulun hijaratun utawi watu. Fa aqbala mongko ngadep
sapa ar-rajul wong lanang alladzi finnahari kang tetep ana ing dalem sinten niku alladzi finnahari kang tetep ana ing dalem kali faqbala moko madhep sapa ar-rajulu madhep teko maksude nggih lek manane faqbalun ngadhep teko entar sapa ar-rajulu wong lanang alladzi finnahari kang tetep ing dalem kali fa idza arada mongko ari kalane ngarepaken sapa ar-rajul wong lanang ngarepno ayyakhruja yen to metu sapa si ar-rajul niki sing cedhek niki fa idza arada mongko ari kalane ngarepaken sapa ar-rajul wong lanang ayyakhruja yen to metu sapa si ar-rajul roma mongko balang sapa ar-rajulu wong lanang sing ana di tengah kali niku balang sing dibalang wong sing kate teko niku sapa ar-rajul wong lanang balang bihajarin kelawan watu fihi ing dalem cangkeme rajulun yantemen colon faraddahu mongko balekaken napa niku faraddahu mongko balekaken sapa ar-rajulu ar-rajulu sing qaimun sinten ar-rajulu sing kedua ar-rajulu sing ana baina yadayhi hijaratun niku nggih niku malaikat maksude krana niki malaikat sing ditugas dening Gusti Allah ngantemi cangkeme wong niku disiksa kaya ngono ya wis ana ndek kali-kaline teko getih mari ngono ana wong sing ndek pinggir niku napa nyekel watu diantem persis nang ngene cangkeme setiap kali wong niku kate metu kate napa kate nyingkri teko nggone niku dibalekno maning diantemi maning cangkeme terus ngoten kulama arada rajulu ayakhruja ramar rajulu kate belayu diwantemi maning kate belayu diwantemi maning ngambek watu persis di cangkeme faraddahu mongko balekaken sapa sinten rajulun baina yadayhi hijaratun niku hu ing rajulun qaimun haitsu kana kang ana sapa si rajulun kulama jaa semangsane teko sapa rajulun liyakhruja drapun metu sapa rajul roma mongko balang sapa napa niku rajulun baina yadayhi jaratun fihi ing dalem cangkeme rajulun nggih niku wong sing disiksa niku mang fayarji mongko balik sapa si rajul kama kana kaya oleh tinemu sapa rajul gawok Kanjeng Nabi ku ana wong ana ndek tengahe napa ana wong ndek tengahe kali-kaline teko gedhe sing kotor najis mari ngono diantemi lurus cangkeme kate nyingkre diantemi maning kate mirit diantemi maning Kanjeng Nabi gawok geton Kanjeng Nabi fakultu moko matur sapa ingsun Kanjeng Nabi ma utawi apa hadza iku rajul ma bimakna sapa nggih kene ma iku sapa krana napa niku ma bimakna nisa ya ana fangkihu ma taba lakum berarti ma bimakna wong wedok fangkihu ngawino sapa sira kabeh ma ing barang dudu ma ing wong wedok bimakna nisa fakultu moko matur sapa ingsun ma utawi apa iku hadza iki rajul sinten niku kok disiksa kaya ngoten niku malaikat faqala moko dawuh sapa Jibril alladzi utawi wong ra'aitah kang ningali panjenengan hu ing alladzi finnahari ing dalem kali ing dalem lepen nggih bahasa aluse lepen finnahari alladzi utawi wong ra'aitah kang ningali panjenengan hu ing alladzi
alladzi utawi tiyang ra'aita kang ningali panjenengan hu ing alladzi fi nahari kang ing dalem pundi niku wau bengawan lepen iku akilur riba tiyang ingkang mangan riba. Baik. Riwayat dari Sayyidina Samurah bin Jundub. Dalam riwayat lain Nabi SAW aneka bektoh maren asolat kanjeng Nabi ngedep deka para sahabat. Nah, berarti sunnah bagi imam ngedep deka makmum. Sunnah ki kanggo imam semarena salat ngedep de makmum, karena kanjeng Nabi mon mare asolat aneka ngedep deka makmum. Panteng tung situng be kanjeng Nabi terus karena hakan makmum ajling dak wajana imam. Semangken masih neng Masjid Nabawi, neng masjid-masjid jeraja neka engki ngedep deka makmum. Makmum pakun adep dak bara cek ne rombian. Makmum adep dak temor men ke temor ki kormongkoran dadi istidbarul kiblah mongkoren ke kiblat nika bagi si sera imam paling enten pepeh mon tak bisa muas sakapina pepeh dadi adep gedeje. Adep gedeje. Nika pun paling minimal ponan walau tetak ngedep bi badan adep ke temor tak bisa adep de kasera makmum paling enten pepe nika pakatela de ke makmum nika berarti imam adep de daja. Nah, kanjeng Nabi bekto nika adebu de ke para sahabat babada di antara kalian malam berdesa mempeh. Apa bahan malam berdesa mempeh salah situ nggak? Coba cerita aki kan kanjeng Nabi. Berdesa mempeh malam. Para sahabat pun ada bu. Punten ya Rasulullah dan kaulah dari malam Pak Dito sobung se amempeh dan jawabnya saya para sahabat. Jadi kanjeng Nabi atanya, man ra'a minkum al-lailata ru'yan? Siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Fa in ra'a ahadun, kalau di antara kalian ada yang mimpi, qasiha. Coba cerita aki ke sengko. Qassaha, cerita aki ke sengko. Berpola bersak mimpi malam. Kanjeng Nabi atanya, sahabat, punten ya Rasulullah. Katanya boleh. Yan, kulna la ya Rasulullah. Punten ya Rasulullah. Sabung samempe kak dinto. Bahkan kanjeng Nabi pe fi ardin muqaddasatin eke beda tanah sesoceh. Eke bengko hatta atenge si akili ini ke diri dere. Fihi rajulun qaimun. Beda tengah beda neng tengah sungai jeri ya can kanjeng Nabi beda orang lagi menceng. Wa ala wasatin nahar rajulun qaimu ala wasatin nahar manceng rajulun qaimun manceng ning tangan apa sungai wa rajulun baina yadayhi hijaratun beda boleh orang laki se napanya mana neku betoh yantemen orang laki bener yantemen pelurus colon fa idza arada ar-rajulu ay yakhruja rama bila tronying ke yantem boleh tro mengkir yantem boleh tro mengkir yantem boleh yantem fihi pelurus colon. Wah, heran kanjeng Nabi seheran nih ke malaikat mak yantem loros ke colon benika bila pun nyingke boleh ke tempat A salah nyingke boleh ke tempat A salah. Jawab faqala alladzi ra'aitahu fin nahar akilur riba. Aneka kanjeng Nabi seete ngali panjenengan ka dinto adalah orang si ada riba. Nah, mangkana aneka termasuk nerangaki bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam iqaba akilir riba. Orang si ada riba neka cangrep selemaki ning sungai se aing dari dere
esal maki cangrep biqdamin qadarin sedari aing dari dere senajis menika. Terus nggak nikah? Allah Ta'ala beri malaikat setokangan temen neka, malaikat zabaniyah neka ning jahannam peneka, yalqamahu hajaran terus yantem biboto akhirnya dia berinding cek boleh yantem makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ada alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Alladzina ya'kuluna ar-riba, orang-orang yang sadar apa? Riba. La yaqumuna, mereka tidak berdiri kecuali berdiri sebagaimana orang yang kena pukul oleh setan. Jadi ngep jurung pagi ding tebrinding. Ya. Orang pada keluar kapi pon dari napanya mana seksaan nggak nikah kecuali akilur riba. Orang pada selamat ponan kecuali akilur riba ini kesana selamat bi Gusti Allah. Bimanzilatin minal junun ngaring gila ding tebrinding sempoyongan. Ya orang tak bener ponan orang tak beres ponan. Karena cek ngal-bengal menika. Ya, cek ngal-bengal dekat perbuatan apa? Riba. Aneka karena de tengah Islam nika pacet menghapus dekat bedena riba menika. Elakna tining Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elakna. Semekeleh ke riba, tokang catat riba, tokang saksi riba. Elakna kapi tining Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takung-tangkung nika. Ya. Pada biar perang bi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hei orang-orang yang beriman, takwa ban kabeh ka Gusti Allah, tinaaki perbuatan dari riba mun pacet ongku-ongku ban iman. Orang meninggal riba berarti pada iman. Orang ngaku iman keng tak tegelem ninggal ka perbuatan riba berarti iman dipertanyakan ya. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tudlamuna wa la tudlamuna wa la tudlamun la tadlamuna wa la tudlamun. Ini dalam Al-Qur'an nih kah? La ilaha illallah. Wa in tubtum, ampun banyak keterangan di dalam Al-Quran tentang bahaya riba nih kan. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Cek ngane ngaja ban cek gelem ekane ngaja, cek ngane ngaja ban cek sampai gelem ekane ngaja. La tadhlamuna wa la tadhlimuna wa la tudhlamun. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tentang riba. Riba saya oleh dia karo dalam cinta Pak. Riba nikah tak oleh kecuali dalam masalah abri mon beda orang napanya mana beda orang seneng kesampian beles kelaban seneng dukaleh ar-riba haramun illa fil hub ya juzur riba fil hub faman a'taka hubban raddahu di'fain. Riba ini sangkuna haram kecuali oleh situng iblis dua fil hub dalam cinta. Faman a'taka hubban, mun beda orang cinta kesampian seneng kesampian a'taka di'fain raddahu di'fain, belis kelaban dua kali. Orang yang seneng kesampian pelebih seneng sampian
Beda orang cocok ke sana, lebih cocok sampean. Are nyaman riba seoleh ya. Beli 2 kali lipat. Mau nanya kan tak oleh. Ya juzur riba fil hub. Atau ar-riba haramun illa fil hub. Riba ni haram kecuali dalam urusan cinta. Faman a'taka hubban, siapa orang cinta ke sampean sitong, raddahu di'afain. Belis kelaban cinta 2 kali. Neka pada orang beri sarong wa timur beles BHS deh ya lah. Tak apa aja masih lebih. Pada orang beri kelampi tambahin, pada orang seneka, pada orang terater beles terater selebih bagus. Seneka tak apa aja mau beles 2 kali. Ya, mulai neka tak oleh. Taib. Jadi seksaan riba neka ampun banyak dalam ancaman riba ni dalam Al-Quran banyak. Riba ni secara global berdeneng 2 fil buyu' fil qurud. Berdeneng jual beli bisa teti ribawi se masyhur se osom fil qardi fil qurud dalam utang piutang. Keng banyak di antarana kaula panjenengan saya tak ngaonenge beda jenis-jenis jual beli sejenis kak itu ribawi. Tetapi mun tak oneng praktek bisa terjadi bisa jadi apa? Ribawi, tetapi riba. Kocak jual beli atau praktek ribawi. Paham iki? Cuma neng telok tak banyak secara global. Tetapi riba ni kebagi tetapi kenapa? 2. Beda fil buyu jual beli, beda fil qurud utang piutang. Adapun fil buyu dalam jual beli telok. Fi dhahab, emas, fiddah, perak, fi ta'am, kakanan. Selain telok ini tak masuk. Dhahab, emas, fiddah, perak, tu'mun, kakanan. Kakanan ini pun deki mencakup milhun, buja, daging, lauk pauk, ya, bur, napanya mana gandum, ekiasaki, beras, ya. Tokmun ki saya masuk dek colok dek napa dek lesan saya aroba dek eren nikah tu'um nikah sidati elat. Selain nikah sobung pun dalam jual beli saya kocak ribawi nikah tak ada kecuali telok emas bi emas porop emas pada emas sah harus pada mutamathilan harus pada takarnah okornah tak keneng paden tak keneng cek sampai beda lebih nih kah ane kemudian dalam emas bi emas atau perak bi perak karena walaupun jelingna jual beli tapeh mon tak tepak kelebihan syariat bisa jadi riba nukut termasuk PC bi PC mon jenis tak apa bi dolar masalah $1 makin pun para bulu-bulu $1,000 $1 rupiahna $1 rupiahna $17,000 piro saya kira $1 rek haru kon gak melo anu kon gak melo pemerintah kon kan orang desa ndak pakai dolar orang desa ndak pakai dolar ngakui rupiah, tetireng tisere merung neng Yusum tak pakai dolar, melek kerupuk de Saipul tak pakai dolar. Iya bener keng nyakel teka. Akola de setambah ongke kapi, reng ngakui dolar saya di Saidina tak ngakui le macet tahu ngoja, reng le tua. Teti nyanyi kalau pai mon ngocap nyanyi tot peletot sini kemon tuan ni kebajet, mon reng sepon ni kelero sekoni ngakan sekoni abeto kelero anu sekoni tapi lah kelero kebajet lah sepo dolar sedok rupiah porop ke dolar tak apa-apa mon rupiah bi rupiah sebiasa terjadi nih kah sejuta porop pecahan $5,000 neka kudu pada nih kah teh kening mon pas sese atosan ebu 10 $5,000 ekorangi 10,000 sangang bolo kutun papancet nih kah deki imbalan na buruk na ujroh buruan arya buruk na 10,000 ongkosnya 10,000
Mon tukar tambah na jasa na 10.000 tukar tambah na jak orang ini ka pancet. Aning mon tak pada jadi riba nih kah. Oh, walaupun cilingna na halal cilingna, tapi prakteknya jadi apa? Riba. Ya. Oleh karena kak dinto, kang kui orang se menggeluti dunia senekan ini kudu ngaoning karena mau nenten depak tepak kada bunuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu wa qala wa hum sawa. Allah taala ngelaknat deka orang sing akan riba, da orang sing mekel riba, da orang sing takkan nyatat riba, wa syahidaihi ban orang sing nyaksee daripada perbuatan apa? Riba. Wa qala Kanjeng Nabi adabu hum sawa pada jah neraka kepi je. Laknat kepi je Gusti Allah. Laknat kepi dening Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Nah, untuk menghindar praktek nikah, ya, emas bi emas eporop aneka harus emas 10 gram tukar ke laban emas 15 gram lah neka saya tak oleh sebab aneka beda lebih nah berarti kocak riba fadal riba apa nama riba fadal riba lebih nikah dari takaran harus sama kadarnya kocak mutamathilan wajib hukumah mon moropah engki paneka napa nyaman emas bi emas harus mutamathilan harus padah okorna. Nah, kedua harus nakdan. Harus secara bahasa makin tak oleh tempu. Tak oleh tempu. Orang morop PC makin banyak, Pak. Morop 100.000, bade sangang polo, deki ya 10.000 nah. Berarti tak nakdan nih tak kontan nih kan. Ini bisa ditiriba nih kan. Lah terus dharma kula buto sampean na jualan tak nemu susu. Beda kancana nemu susu. King pesen neng 90.000. Moro pesan apa gila? 100. Kan kurang 10.000. Deki boleh. Lah ini kemon moro pa pese kutu nakdan mutamathilan pada 100.000 nah muta terus nakdan harus tampan harus napa secara langsung tak oleh jatuh tempo. Deki lah yang kok molole beri naben. Tak oleh nggak nikah. Untuk keluar dari nggak nikah, akad otang bayi. Ya, 100.000 terus otang ke kakek. Engkau beri otangan depan 100.000. Berarti otang sampian nyaor 90.000 berarti kian diotang 10.000. Mau porop tak deti porop nggak nikah. Ya, harus napa? Harus nakdan tak kena ngetimpu tukar napanya mana transaksi saya nggak nikah harus nikah kelenon saya buku lebih nih ahli bab muamalah keng bola mak bener-bener mon kelero manteri sepora bi Gusti Allah Subhanahu wa taala ki pada belajar. Nah syaratnya cuma neng telo pertama mutamathilan nomor 2 nakdan mutamathilan pada takarna pada okorna nomor 2 ingki penekah nakdan tak oleh jatuh tempo harus ya. Kemudian takobut penekah napanya mana harus terjadi serah terima yadan biyadin serah terima ya. Jadi sebelum apesa kutu bade serah terima bareng saya kocak ribawi ini kah bareng ribawi ini kah kutu bade serah terima nah. Mon sambian tak serah terima dan tak deki atau ki moli atau ki ekala jadi riba. Ya, neka mencakup emas, perak, kakanan ben ikiasaki, angki nukut bareng neka punan masuk ke dalam peneka. Nah, tetapi bila terjadi tukar menukar barang ribawi dengan jenis yang berbeda, emas atau tukar barang perak tak apa mon nggak nikah ya beras napanya mana mon emas bi emas nikah harus mutamathilan ya jadi mon sepada
harus kontan, harus tampan tinampan, harus takobut, harus nagdan, tak oleh engki nikah kelaban cara sama aja. Nah, jadi praktek nggak nikah kakanannya termasuk tak oleh boro rasa keju borop rasa coklat dan tak kening borop nikah. Tak kening borop. Elah tak apa pada kakanan nah. Isa borop lemoro lah lebeki lah yang kau tak cocok. Are kalak kakek di mana kalangko. Iki mun sampeyan niat roporo pancen reng nikah kakan sampai kula mun tak salah. Toman ya Muhammad Subadar nikah debu. Moro rokok pada rokok ni tak boleh, Pak. Pola narfu kecolok. Kerupuk porop kerupuk dak kena gul. Kerupuk ayam diicol kerupuk sing keras dak oleh. Polai podo panganani. Carane podo ngekei mun patang abri ihda nek nyamana abri patang abri ahibba anu ya kerupuk porop cek ngocak porop kerupuk kala ya abri nek akeh abri nek keras reh oh yo kala kakek ya si ayam berarti nyamana ane kehibba abri mun porop cek ring nek mula beda transaksi nek nyamana kimon mon patang abri sobu mon patang abri embonan teti Yesu badan mon tak salah kula toman mereng Yesu badar pernah debu menabi tak salah rokok rokok pola nala buka condok aja janji Muhammad Subadar aja bahaya aja jan mestinya jual kadek rokon surya atau apa ke Jisamsu jual surya nah oleh PC kebeli rokok Jisamsu senikah sop aja menghindar dari praktek napa ribawi seosom seumum ya otang Pak otang gimana ini kata pate bedo yang memperhatikan nih kah bayur ribawi ini kata pate bedo memperhatikan tak pate yang tak pate penting padahal kisukan penting sami mon praktek kata pada ini penting orang ngajua apa atanya hukuma bab jual beli benika iki mon otang pun pada tahu telo belasan dia orang yang telo belasan numbian otang 1 juta mulai 1 juta 300 je lah apa mun benih telo belasan pesoi panas dia tapi budun rajaan bi korbina dan kada ya karena agama nikah beda aki syariat agama nikah ahallallahu al-bai'a wa harramar riba jual beli halal lagi tineng Gusti Allah tapi beda jual beli sepacet pet nyerempet deka ribawi mereka kocak bai'ur ribawi nikah ya kimun lainane kepunten beseh bi beseh ya selain telok beneka fiddah zahab fiddah kakanan neka zahab fiddah bi tu'mun beneka ya emas perak deeren ya neka mun praktek ka emas melek emas tak karena kudu pada perak bi perak beras bi beras kudu pada tak karena kudu pada iki beneka terus marisa praktekah iki beneka harus takobut tek kening jatuh tempo harus langsung ya sebenarnya orang moro PC ini ke boleh moro PC jalan ya mestinya papancet 1 juta atosan sampean semorop 1 juta pecahan 10.000 papancet dikit sampean ngocak jasanya 10.000 lain ngemudu taki obeng lain benih ini karena benih pas langsung potong sakala nikah entah sini kita riba nikah ya oleh karena dinto aneka pertama dari hadis nikah menjelaskan tentang napanya mana berderibal fadal bai'u ma'a al-bai'u ay al-bai'u ma'a ziyadati ahadi wa ahadil iwadaini alal akhar berderibal qard ya riba nikah hingga nikah saya mencakup secara global kelak napa pada fil buyu' dalam jual beli pada riba fadal riba lebih pada riba liyat ya takhiru qabdihima pak akhir serah terima na ini kita riba nyamana ribal qabd napa nyamana riba liyat jadi riba napa nyamana riba tanang pada riban nasai ay al bai'u
li ajlin wa yahrumur riba fi dhahabin wa fiddatin wa burrin wa sya'irin wa saminin wa jubnin wa fakihatin ka'inabin, anggur bi anggur, kemudian zanjabil au dawain ka zanjabil, ki pokon saya masuk ke lesan peneka ini kocak bai'ur ribawi peneka sejenis pola na dhahab bi dhahab lah. Untuk selamat dari peneka ya, untuk selamat dari peneka kutu yadan biyadin qadu taqabud, serah terima jadi tak oleh napa syarat apa neka dalam takarna kutu pada tembengna kutu pada. Wa ini ikhtalafa fil jenis, walaupun umpama mangken paneka jenisnya tak pada tetapi okorna kutu pada gramna kutu pada ya, syarat tah engki paneka beda taqabud ning majelis paneka ko bela tafarruq tak keneng ki kalah atau bedeki ya, tak keneng nika. Orang sak jualan emas, makin banyak orang yang jualan emas, ya. Orang yang jualan emas mulai banyak, makin marak jualan emas. Mau jual beli emas mungkin lebih, tapi mau emas porop emas pene kese kemungkinan kutu perlu ngaji, perlu atanya de remacarana praktek-praktek bai'ur ribawi pene kah semon salah deki tepak deka riba nganeka. Elat tangkine kah dahab ya, fiddah, bur, makanan, syair, ya, neka se perlu kula tibi belajar neka tak pate tahu bab muamalah kula ngaji de Kiai Muhibbul Aman mon are repuh bab muamalah ning Anatu Talibin jus telok neka bab muamalah dun jelimet repot cuma are nyaman tro tahu engki masih labe butuh abis saya ngerti ya. Ialah etoloto lagi bae ialah je kajum sudah tak ngerti ngaji bab faraid ngaji dak Habib Ahmad bin Hasan Al-Kaf dari Madinah cereng gula ngaji dek kiai dek reng ceb tak ngerti pang ngaji kereng Arab tambah deng jeli dengan ila pokon la datang sini ka ya. Jadi ada muang ilmu jadi mun sampian napa bab panikah kutu banyak adanya termoga itu ilmu manfaat. Taib dari hadis mereka bisa kita ambil pelajaran. Dari hadis mereka bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama yang kita nikah pangas teteh nikah nerangaki kelebihan Gusti Kanjeng Nabi SAW lebat mempeh, karena walaupun mempeh tapi mempehnya Nabi berarti neka wahyu dari Gusti Allah. Ini kan lebat mempeh tapi mempehnya Kanjeng Nabi pasti bener, mempehnya Kanjeng Nabi pasti tepat. Ada cerita mempehnya Nabi neka kelero sobung wa apa saya mempeh bi Kanjeng Nabi pasti terjadi, pasti bener ya. Saya kemimpi Kanjeng Nabi pasti bener. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ada bu laqad sadaqallahu ar-ru'ya laqad sadaqallahu bersama laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala dabu laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq la tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Nika bakto napa Hudaybiyah Kanjeng Nabi amempeh lebat mempeh setaja benyan selebat mempeh. Jadi laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Dabun Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada nabinya, membuktikan kepada rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Jadi mimpi Kanjeng Nabi pasti bener. Mimpi Kanjeng Nabi pasti bener, pasti tepat, pasti terjadi. Cek ngenteng aki wong karo lebat mimpi. Mimpi Kanjeng Nabi berarti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Saja Nabi Yusuf lebat mempeh. Nabi lebat mempeh. Nabi Ibrahim nyembeli Nabi Ismail ya lebat mempeh. Banyak lebat mempeh. Nah, termasuk hadis ini keselebat mempeh. Ini kan menunjukkan kelebihan atau keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pakaton tining Allah Subhanahu wa taala saya kadima orang yang teme colok ni sabak tengah sungai ya sederi aing dere yang temen bi malaikat tak bisa keluar, tak bisa buruh, tak bisa selamat. Sampai bila? Ya sampai seterus nggak nikah. Nah, yang kedua dari hadis nikah al-ihtimam bi amri ru'ya wasu'alu anha wa dzikruha. Hadis nikah menjelaskan tentang pentingnya urusan mimpi. Jangan enteng walaupun mimpi. Ya. Terus atanya mon sampian dalam mimpi ni kemon kira mimpi kela da remah. Atanya da orang saya pacet ahli, da ulama, da orang saya yang ke orang soleh bimancin ngatina apa kula mal menika telawari mimpi sinika to. Mimpi ngak nika malolo. Sinika. Takok mimpi ni kebener takok mimpi ni ongkuan. Ya mau na mimpi bini dua lumayan karo lebat mimpi. Walaupun lebat mimpi kan lumayan pun tahu rasana. Masuk karo lebat mimpi toke kikir na karo. Kok malam mimpi lah. Mimpi apa mimpi ni boleh. Ngamuk bini. Karo mimpi lah ngamuk. Jika tahu ongkuan. Mimpi tok je lumayan lah. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi mari asolat kan atanya ke sahabat. Apa beun beda sak mimpi malam ah? Kan sini ke pertanyaan Kanjeng Nabi ini, apa beun bersak mimpi malam ah? Qala faqalu la ya Rasulullah. Punten hal minkum ru'ya? Apa beun malam bersak mimpi? Dan Kanjeng Nabi atanya deka para sahabat. Ya. Atanya deka para sahabat. Apa beun malam bersak mimpi para sahabat? Bersak mimpi salah situ di antara beun kapi. Sahabat aja punten ka dinto ya Rasulullah. Sobung sak mimpi. Man ra'a minkumul lailah ru'yan? Apa bersak mimpi malam ah? Sobung gak dito ya Rasulullah sobung sa mimpi. Nah, dari hadis ini berarti oleh mengomongan di dalam masjid selama bab ilmu Pak. Kanjeng Nabi mari salat ngedep dekat para sahabat, mari sini ka adebu dekat para sahabat, debun Kanjeng Nabi ilmu. Dari hadis ini berarti ibahatul kalam fil ilmi dakhil al masjid. Oleh membahas tentang ilmu, mengomongan dalam masjid selama mau ngomong nak gela bahas tentang ilmu. Mau ngomong lain saja macam. Bada orang mau ngomong di masjid bab dagang di masjid. Surah tuaki tertau lihat beteh. Bada orang nyari barang kehilangan di masjid tuaki tertek temua. Selain ilmu tak oleh dalam masjid ni kamu ngomongan. Ya. Jagongku kehormatan masjid penika. Lah mak Kanjeng Nabi ma'adabu berarti oleh neka ibahatul kalam fil ilmi dakhil al masjid. Selama aneka bahas ilmu teka pun di dalam masjid omong hukumah mubah oleh. Nah, kemudian dari hadis nikah mon panjenengan tak mimpi cek kau ngaku mimpi sahabat nikah jujur. Bersak mimpi malam punten ya Rasul. Cek bayi ngebay mimpi nah. Ya, cek bayi ngebay mimpi nah. Paungkuan mimpi nah. Mun pacet tak mimpi, oh taba mimpi nah mimpi se mun sampean mimpi cek atau cerita bareng sini beni. Nah, mimpi bareng sini beni. Kila mun sini beni atau saya cerita haki mimpi keke olar. Nah, apa mimpi olar? Anu bedereng mimpi tabung olar. Biasanya apa mimpi olar? Bedereng seneng, reng bini seneng deh ya. Yenja ban pada olar ah. Kan dia pedeg wi kanjen aja. Mun tak pada olar tak keke. Ya. Kemudian dari hadis nikah kenapa? At-taghlil ala akilir riba. Nikah bacet berek nikah seksan orang ada riba nih Pak. Coba-coba ini, coba-coba wis tahu saya nak kerena bermon anu utang, mon tato caran iya itu riba, berde cara nah akad, waduh lesi terpenteran lah mulai riba.
Mun sampean lah tak mampu cek jeung aja malah tak tang tautang Pak. Akhirnya tang tautang sampean dek kisah jagakin tada tang akhirnya ngalak dek bank dina ngalak ke bank disa masa sekolah orang tak sekolah sorat saya sekolah. Ya, jadi sepenter PPKB ini sepenter sekolah tahunan. Pemonduk jan. Dem sorat pemonduk. Orang tak monduk sorat pemonduk. Ya, jadi nikah nerangake tentang bahaya riba. Makin pun riba orang terangan Pak. Sponsor makin proses cepat bunga ringan. Eman kaman perempatan, pertelon, eman kaman. Ngeh, kelenon sebu, maaf kelenon sebu. Sare orang salah ko riba ni saya sukses. Sopo, hancur. Pecel perang bi pangira. Langane ngaje ka orang mereka. Ngane ngaje mon. Ngi sare ngi. Mon parlo jereukeun mon parlo. Cek tukang tagin. Jereukeun sare kem masih nyaman. Sobung tak barokah bona. Sobung tak barokah. Cekeun ka anak turun. Keun abeun tibi lah tak selate bona. Tak beri ketenangan dening Allah Subhanahu wa taala. Wala lakon area sehalal. Jualan petepak. Ya lako de sabar, lako de pasar, saya lako dagang lako. Napa? Cek sampai nikah berhubungan kalaban riba. Umpama lakona sampean nikah emas atau perak atau berkaitan kalaban obeng beneka ngesteteh. Anggo atahanya cek moro langsung praktek, cek moro langsung napa berbuat kebeteraki walaupun bentuk jual beli tapi mon jual beli nekela se bai'ur ribawi mon tak tepak jadi riba ongku. Ya, jadi napa jadi riba kakak ne belajaki kana bine ki pon taro karuan padatin. Termuka sekone nika dadi ilmu semanfaat mon beda keleron nyono sapa sebanyak karena sekali lagi kaula cek tak paham bab muamalah menika king sekone ngaenganten kaula ingat nikah. Jadi secara global menika, secara gemblengan, secara jumlah riba nikah cuma dua engki menika fil buyu' dalam jual beli wal qurud dalam utang piutang. King dalam jual beli nah mencakup hanya yang telo zahab, fiddah, ta'am. Ki menika emas, perak, benda nika pun kiasaki kapi. Pun napa? Bor, gandum, beras masuk termasuk buah-buahan se kening zakat. Ki menika anggur, inap, anggur, korma. Nah nika mun epo ropah niki syarat gelek nika. Yadan biadin takobut engki. Jadi harus saling tak tekeneng apesa. Nah, termuka jadi ilmu semanfaat, rezeki jadi kin rezeki sehalal, sebarokah, paring rezeki sehalal sebarokah, ke sangat ke tambana ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jangan lupa laku menabi sobung udzur apa sah. Ya laku tanggal belu ya yaumul arafah. Iki tanggal sanga iki tanggal sanga mangken iki tanggal belu tarwiyah laku tanggal sanga mun sampian tak pati berek lakona apasah seran orang apasah saareh insyaallah gencer bi Gusti Allah Subhanahu wa taala dusah setahun setelebet esapora dusah si bekal deteng esapora ya eman kesempatan menikah cek buang mun sampean lakon tak berek niat perkara tak kelar ngakan tembung pian geblak benar-benar laku ngakan penyaman lah sebenarnya oleh berarti oleh kencana niat ambian. Jalan niat lah tak niat. Ya, niat kada ki malam niat apa sah yaumul arafah lillahi taala. Ya. Perkara tak kuat zuhur nemu soto ya tak kuat dikakak dia tak kuat. Ki mun sampean nangkung ya le zuhur ki kare separuh waki jaga aja. Siapa teh banyak keluaran maleta ngetelak reng sebereng ngaku laku nika nya telasan Rebu insyaallah iki telasan Rebu insyaallah kurban mun sampean mampu nyembeli kurban nikah nyembeli menika tojuna hari raya Idul Adha nika adalah hari raya makan-makan sampean mun tak mampu nyembeli sape nyembeli embi ya nyembeli apa sih mampu pon nyembeli ajem ta sing kemun daging tak depak ke sampean tak melas sampean tak ngocain panitian nah tak adil boleh tak depak dena bener tak depak lah karena tak ada je lah lemon sampean nyembeli tibi tak arep-arep sampean
ngakan bi anak bi bina keluarga. Ayo are telasan kan ngakan setirnya. Masih tak ada pak lah kenyang tak harap. Mulai kan te panitia ya tak ada pak. Berarti panitia tak beres dengki hasut kan kau. Iban ni baca lah orang tambah banyak. Ya berarti tak ada pak teking benih karena sentimen. Mun sampai nyembeli tibi nyembeli pun apa saya bisa sembeli. Pokok cek tahu tempe bae. Siongan tak apa tak sini kah. Ya, mun tak bisa megili dere sederi embik sederi sape. Maka pokok sebenarnya ajem sembeli. Perlu nah nyembeli re sobaja tak arep-arep dek teking goreng. Sini kala. Ya mun tak bisa nyembeli kurban sembeli sifat cubaan dari abek ni kah. Sifat sombong ah, sifat riyaan, sifat saya cuba dari abek kulu manjenengan sembeli paneka. Ya, mun tak bisa nyembeli hewan kurban, sifat cuba kulu manjenengan ni ke sembeli. Supaya selamat, termuka titik ilmu semanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin yugatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا حلالا دائما وأخلا أذكياء علماء نهضى بالخير ونخفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى الصعب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر سوسن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عكسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم
ثم القطب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشاذلي والإمام النووي والإمام السيوطي والإمام زين الدين المليباري والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس قطب البار الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وخطار ثم إلى روح المقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد من رمضان وأخوانه ثم إلى روح قطب الشهد والبلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد جداه بن العلامة محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم الحبيب علي الكويتان والحبيب محمد الحداد والحبيب بكر قرشي والحبيب محمد هاشم قرشي ومن هاشم سقاب قرشي ثم إلى روح الحبيب شيبة بوتي والحبيب عبد الله الحداساني والحبيب سنبان والحبيب جعفر بن شيخنا سقاب والحبيب علي بن سقاب كبوناكم والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاب والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالبقي والحبيب صامس حميد تنقول والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب أحمد بن صالح الهدار سرامبي بن ونغان ثم لوركي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحي كي هجي معروف عارفي ثم إلى كي هجي عبد الله مسلم وزوجته كي هجي عبد الحليم جاسم وأصول مفرم ثم إلى رسول بهذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن نتغشهم بالرحمة والمغفرة من الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.